Kusesa mwendwa nena ukethia ingi ni saa ile sia kiokone na indi otondo ni nena kwatha itia saa ile itiele ndatika miongo ile otondo ni nena kwatha indi nenda ukunengelelia mawo ala madhangu ni kwete dhangu ya The Daily Nation ne dhangu ya The Standard tuambelilie audio uwa dhangu ya The Daily Nation wandikitwa Who Cares na indi inenganite maundu fulani indi ala medhito makioneka indi maendeleo vandi ya Kenya maundu matema seo maende na kuvinyia Kenya na indi bakulitwe we who cares kana indi nula ukuoneka takiu atokonetwe indi maundu na saba imundu kukea undu Kenya mekwitha maikonekane maundu asu idhangu ya The Standard yandikitwe season of baits. Bait ni kalaka indo indi keki ya wabaya muthiani wake ndo kila kitea cia makuyu nikenda kita wakitei kwa kikamba nikende kuyo yu ya katoma indi yitone kukuswa kou idhangu yandikitwe the season of baits idhangu ya The Standard tambelele nayo idhangu ya The Daily Nation indi bandikitwe crowded train kana wakakulwa nibatoneka uketha indi Kenya nima bikie kila kiwango cha kwema kumanya they don't care anymore na indi baka kulwa kanai kiki kitwa grand corruption kana ulusani watu ikithiwe ni nundu wa kila mothe na kana a way of life ukethia be maundu amwe ta multi-billion siaite bandhi ya Kenya matakula na bwana mo ona kwithiwa mama nikite ukethia be na greedy officials alama ethetwe maende na kumantha kana kuya mbesa cia Kenya na ukethia indi be na Kenya bakete kubini kamuno ne maundu fulani be maundu makonetie masivitali ukethia indi mundu emwo kanela mundu wakwatwa nuwo na nukwenda kuthinikiwa nthini wa sivitali ukethia indi bai mundu ukumasisia bai mundu ukwetio wo pesa ndungi sina medical bills ukethia indi be na ndu matatona kuibicha mbesa isu cia sivitali pena maskulu overcrowded na ukethia indi kuitikwa kwina pia ando aimi nimekutata mena leo mwingi wemeundane wende kana misino wo wende na kuthuka nundu wa kwithiwa malelo na motima seo kana maitwa ni mayo kuya sokone nikenda makathosie maundu maingi indi mawetete bana indi senators nimethiwe muno makisukumia magavana nundu wa kwithwa makitumia mbesa sio na indi kitu cha mbemasia ni mana splash kana ni matumie millions of money mwaka ni mubitu nundu wa kwithwa maiso bya sindu icio kitwa Christmas trees na kwithiwa na mboka mbingi muno cia house warming na indi kuituka kana mbesa ila nini inengana wa cia kukilia small businesses indi itumika kweka maundu ma political rallies kana kweka maundu ma uteti na indi ikulyo yikulitie sio sindu hisi ya corruption ikathela ebindane yeko na indi Kenya maitona ku face justice na pia maithiwa indi ni maspewa kana ni mabetanganwa na burden ya kuiba taxes bavuasu makonetie maundu fulani alama ende na wini ya band Kenya no kethia meikala tamama neye kindu chambe ukethia mundu ni muwa hospitali ona no athi hospitali no kethila nundu nde na mbesa nde ito kindu cha keli aimi makateta kwithia miundani kuome na maluma ende na kuthuka na nundu wa lelu nthuku indi maito no kubicha sindu sio paya sokoni kwenda kuthosia kindu cha katatu ni maundu ma mbesa ikaisa wa ni leaders bandhi ya Kenya kindu cha kana ukethila indi Kenya meikala omese peke ndoke mabine na nita mama neye na pai mundu kwenda mana ndo Kenya maende mabinewe mabo asu medhanguni ya keli na ya katatu ya The Daily Nation na indi asuni nina kuelesia ende banenganetwa ukewa wa nombemwe yeka wa house warming kuyanga likone sia vihiga ya atumiye 3.6 million kusobya Christmas tree su lighting ngalikoni sia Bungoma na indi pia bena slinginge ngili 10 ila sia tumikie ndeno political rally ila ya kuyanga likoni sia Embu na indi wituka kana sindu hii imweni like utumika
ikadivert ukethe pandu itumike kwanzia ila yailite nike utumika kwanzia ila ndo kuna indi ni manenganite okuo kubi the heavy cost of Kenyan graft crisis kana indi ukethe la pembesa imwe siaite ndine wa makaunti mwakani wa 2023 mwakani wa between 2023-2024 financial year kutoka na kwa 87 billion siayo ndine wa kisanga ngaliko ni sia high profile scandals kana ba scandal amwe ende maki wango chayo langu betuka na 17 billion ila ende iteseke kula sia maundo ma fuel imports kana ende mautalama umako ya ndi sianza makoka bandi ya Kenya 17 billion itesikia pena 11 billion inge ila ende siya etende ni wakisanga chasha katika tuwa masipitali alama utuka ni fake hospitals pia ende bena akilingi sikenge cha substandard fertilizer na choki wiki tukane cha 10 billion ende pia ngaliko ni sa World Bank bena loan imwete sikie ende na niya 9.2 billion pena ende uloto ya wakila mudena bena former president Kenyatta claim kana bena 2 billion ila sio yue mwakani wa 2021 pena weak oversight metuka kana wa EACC DCI ODPP indi metuka na pia me underfunded pena digital reforms kutoka kana mubango no wa eCitizen 23,000 services situka kana isusi asababu nikenda iminene na maundu ma bribery na pia kuhandle cash maundu wange meutuka kana ne matumite mbesa sia Kenya itatumika ndu bailete kana siana ba mundu kukule pe maundu make somo na mawiyande sianzata for example manengane TSC ya sape na employment scams na bribery nikenda ende amanyigwa ma grade 10 mena admission na ende maundu tasu ni manengane twe ende idhangune ya the Daily Nation kona nya undu maundu baadhi ya Kenya maende na bate mundu ukuwatea idhangune ya kana ni maboma konetie kisomo na ende kutuka kana nundu wakwethi wa kisomo cha CBE ki expensive limo ingi na siana maiku kielewa pyu ase amwe ni maopte ye ende kutoa siana sio ikakwate ila itawa international curriculum nikenda with ile struggles ime ase na siana maende na kuisila kisomo ni cha CBE ni maungamia na ende nibanenga nitwe ukewa wa mundu muko moko toka mande na ende kutuika ibira imone wendie muno kusisia undu mwana wake wende na kusoma akasisia undu wende na kungangana kusoma skulu za mwalimu nuko asia kisomo kucha CBE ndio ukielewa umwana ndio ukielewa na ende ayasa kisomo kiuti clear cha CBT clear kwe amanyigwa na ende baundu bapa atumie ende ana asei ainge ma register siana sio skulu ni ila si offer international curriculum mawasuno medela idhangone ya kana idhangone yo ya kana ende biona amavo meopushwa ni members of parliament mesa kana makolile ministry ya education yidwe ikiandika principles skulu ni sa JSS nundu wakwedwa be maundu mekwenda ku address metoma autonomy na ende andhini wa report yo ni maisie kana move isu kana etambe yuni yo clarify utongo kana governance ya skulu either etona ku manage skulu isu sikutwa sia JSS na ende pia hapa na maundu menda ku clarify watasuna kwa autonomy na pia leadership structures ukadhela ende skulu usu wa JSS newe yungamie wena utongo wa pia hapa na ukadhela ila meundu mekwenda kweka ni mane wambesa sio sia uran skulu isu mateo kwatanywa na ila skulu sia senior kana senior schools mavua suno medhile dhangone ya kana idhangone iya katano ni mavuma konetie uteti na ende nituisi mundu Kalonzo Musyoka niwe leader wa Azimio Coalition unasa kuivu oyu metoke na ende President William Ruto na ake Azimio is nothing without ODM na ende mundu Ruto etapasia Kenyatta na ende no bode isi muno kutuika pena changes isusia Azimio la Umoja One Coalition ayasia kana coalition isu ninguo patena ODM na ende enene ya mauvo kuya ngalikoni sia pipeline Embakasi South dhanani wa iyo itina wa kulipika chadhini chao dhaidhi kuya AIC pipeline na ende no suggesti ye kana
reshuffle ila yeketwe ne predecessor wa kana mundu Uhuru Kenyatta no yina impact mene ndini wa ODM na inde asya ainena aise I have had kana nene wie mayase kana nime kwenda ku revive Azimio ila twasindete kana mundu Ruto asya Azimio sunila masindete kwacha na inde akasya etena ODM ni anan starter yani nukuoneka to kuvuthisia iko ku revive kana kuthayuta Azimio isu na inde ainena na enende no makolisi ma ignore kana inde wethwe inde mayu kosa undosu na wito ayasya kana kila okwenda nimo mamukwate mbau nikenda akwate second term ndine wasakwani wa 2027 ula ukite na inde kwetuka kana ndeto yisumanie na umbano umwe ulona twayewe ne Mr. Kenyatta Azimio National Chairperson na inde asya kana kumana na umbano osu niwo unatumie mundu Wiper leader kana Kalonzo Musyoka the appointed kwithiwa newo coalition leader palainde nake Suba North MP Karoli Omondi withiwe newe secretary wa Azimio One Coalition maundu asu numethila kana mawasu numethila ithangune iya katano ithangune iya thanthatu indi naone mawo makonetie alimo kwetuka kana ende alimo o yutu ni maende na kustruggle kwiba cover yo ya nini ya uiti nundu akwithiwa mana tumia isu ikwitwa Minet na itina wa kusa kuintroduce wa ndini wa SHA ende alimo amome asya undu manethiwa maitetheka na cover isu ya Minet ila yanenga na 17 billion after ya scrap wa alimwasu ni matiwe matena proper insurance na indi masya ni mauleana na SHA na nokaba indi makatungwa kuya kwa Minet ila manatumia 89 ithanguni ya muonza indi naoni konetie makwani maitheka kitheka cha 1 billion na indi kuituka ni chakuya Nyeri na kuituka nabe na ila title deed yaite over 30 years na indi niyonekanie umundi na indi bena former Nyeri MP ulo kuitwa Nderito Githua movo asu kitheka kiu kwithiwa indi title deed yonekie oyumitukinu methila ithanguni ya muonza ya The Daily Nation ithanguni ya nyanya indi ni movo makumachaba la indi pena kamwili tukamwe kwitwa Cheryl Adhiambo inyaketa wa Caroline Akinyi na indi kuituka kana muthonani wa thanthatu keli tukau kongamete kioskini cha inyake kilote ya makuyu nikathiwe na kisasi yetho na kakwa bau indi kuituka kana kena miaka 21 na kana first year Kenya Medical Training College na indi kuituka kana inyake anaye ambe ana nenanga nako kana ni maina talk na inyake before athi ku visit muinae skulu ni mwena indi akune wasimu wa mwetu wake ni wathwa na kisasi na ni wakwa na indi hutuka kana we ainena na wo mwingi ICA kana I have left my daughter's body in the hands of the government kana mwana usu wako kwe mwe wake na utia mokone masilikali na ndenda kumana undu mwana usu gutoa musi aende akathikwe kana undu ukwenda kuna undu kesa kukwata justice ya mwana wake asya sinduzo nde ati ya silikali kele tuwika etwa Cheryl ketuwa kana endete kumina mutiani before akanambe wamba kukwata indi tragedy isu na indi aimena asya mwana wake anakweye obo mana kwete kunena before au mwaka sisye muinae na ulili kano musopyo wakila indi kina indi before mwana wake asya nethe yomu wake kuya mochari wewe mwingi muno kwanza ila unaambia kwamba kona indi endakame nabala mwana wake unadhiwe na indi wetuka kana nundu wake ndukiu ngalikusisi ya uruma maundu ni manathukie muno pyu na andu ngeisi alika ndene wa soko su amwe mamatuka amwe moyo traders kana atandithia amwe ende wethia masembanite mavinge nduka sio nduka ila sitesa wa mbwao situka kana ni na bebiwe along Mathare Road na ende kutuka kana protesters
pia kana ndo ala endi mana kwete kuandamana ne mana bingie nzia pe mundu kwetwa Edwin Mosibo na ende etuka kana anaumete ngalikoni Seilobi along Kangundo Road nukete mwendo ni wasa ile sia weyo ende sia kana kiko kiuki na chaotic muno na ende nike night attention ngalikwesu ya uruma kutuka kana anduma muika ni mana makundi mandu 10 ni manoneka maisema mundu akatula nduka yene na akoya makataka andu makamoya simu sio na ma wallet na ende kutuka kana mdana ni wa iyo kwacha locals kana ekalimaku huruma ende na activist ni manaosie mundu mukoko kwetu akinyi kana inyaka ile tukaka na diwe nikenda maende Huruma police station maka record statement at first ni mana asiwe kundika bau lakini eventually mwendoni wa saa 6 ende meti kilo kundika bau station nikenda makaandikithie statement ya kila kimedhiwe kuna community leaders indi alama no mane yekiko kiucha kaletuko kuwa wa masa kanake letuko very innocent na masa kanake ndukiu kielite kwa kuitwa wewe na mundu kutwa the Mathare Resident Association spokesman kana muneni wangwata nesu kuitwa Mathare Residents Association eto Alfred Ochieng esa kana kiko kiuki na very reckless na indi ni matulile mutima obisama polisi mama nenga ultimatum nikenda mundu lona atwa yese kiko kiucha kuwana yumilie na kiwe mbini na indi kuituka kana bena resident ongi kuitwa Okeyo yase kana uwanisu nuna mutie traumatized kana emukuneku muno na mese kana maobisama polisi no utumea meyo ya kao kwa ondula utailite obo wasuba kele tukonuke no medile dhanguni ya nana idhanguni ya kenda ni mobo makonetie utandithia na inde tumindu kilelia katunika idhanguye page number 11 ya opinion indi kasoletwe kasoletwe esungwa ila yeda yitumeka muno ni chama cha ODM na inde jina kanywa itatu kanywa mwe waitie we are in broad-based government to stay kanyonge wathamitio manandu unenete no sungi ukasia ODM is a major constituent in the opposition coalition sungwa yuyi na maweli kumwe kwingalikoni ya UDA na nibobe na munuko su waitie we are in broad-based government to stay kukula kungi kwingalikoni ya Azimio na nikuwa waitie ODM is a major constituent in the opposition coalition na indika uniko katuni kaidhangu ya the Daily Nation kwa mituke otusise nayo idhangu ya the Standard na indi nikuye yandikitwe season of bait na utabia nikitei kila indi mundu wobe ya ilo kwenda kudhiku fish kana kukwati makoyo wobe ya maybe itanyama kana kahook bambe unikende kuyo ya dhiku kwikalata kwenda kukamilia ikakwatwa idhangu yeye andikitwe tokenism na indi kukasia ondo ibindani ya usakwani yende na kubika kana ahead of 2027 election Musumbi William Ruto ni wende na kustruggle muno kubindwa image ya keta maisa nola mundu withi ya ena mbesa mbingi lakini umi otu nini piu ndenda kunya sionde nikenda kutethia batola webo na indi kutuka to maisa for the last 3 years na indi kutuka kana no nambelelie miamulo kana policies nzao ila ende si obine ya Kenya piu kwisila kwa heavy na unnecessary taxes kana ndebi ya koti mwingi muno na ende kutuka na nondu wa umyosu wa ndebi kana webiosu ndebisu sia koti yeyolo nitumete ende mabiasala maingi bande ya Kenya makoneka nange na makesa kuthela na kiu kikongelela ucha na pia unemployment nundu la we kana endi kutewe kwithia kwina unemployment mbingi kana ndo ni masasia mawe bande ya Kenya kana ndhiyo onde na endi kuituka kana from a head of state kana kwithiwa kuma kwithiwa emunene wande kuituka kana endi bena kwina weakening na pia kala kwina kubiniwa kwingi muno kwa Kenya na endi kuituka kana pena exemptions imwe kana bandu amwe ndini wa kwebya koti kuituka kana alama maiba wa less than 30,000 ni ma exempted kana ni mabetangi twe kweba pay as you earn
na indi alama ya betwe 30,000 and above kana mpaka around 50,000 asu mewama iba kilungu cha 25% cha pay as you earn. Pia pena maundu wange meutuika ta ama nyota program metuika pia ino na mape undu maende kutua ibwa na indi onowe opo pena ndu manenie pena economist lecturer wa University of Nairobi kuitwa Samuel Nyandemo aneni asya maundwa uko na President William Ruto wende na kwika utaneka aba utenange ni campaign strategy kana ende no maundu wende na ukusisi a Kenya kumabinga medho nikenda mamunenge kura pena mundu ngu kwitwa Innocent Musumbe na kene political economist pia asya there is more to it. Chi utu kuona maundu ni maingi muno na kasa we are approaching 2027 na otondo any other politician kana muteti yoyote weka president aileta kwithiwa ebo ku appease ene nikenda mamunenge kura nende nakebe na Ruth Kinyanjui pia ni economic analyst asya the other formal sector ni nengetwe wito mailete yani kibadhukanyo kiba katikati wa formal sector na informal sector titona kumanata andwala makwata less 30,000 nikenda timabetanga kana with the maikwebwa besa isi kutwikwa nime maike dha mayiba pay as you earn kwa kubi idhanguni ya keli indi ni omovo asu makoneti okiune dhandi kuelesia kana 35% andola maiba wangili mana na namo makedha maitilwa pay as you earn kana tax ya 35%. Kwa kubi pia opposition leaders ni maneni yake nduketa Ruto kutinda aya sema ina agenda ma asame na agenda na kindu chambe mekonda kupindwa bandhi ya Kenya ni maundu makonete free education OET na maundu mama biasala bandhi ya Kenya idhanguni ya katatu kwa mituke indi bena mundu kwitwa Ambadi asaka nai ando ambe ku exemptiwa kwitha maikubithwa kotiusu wetwika it is a drop in the ocean nondo mo ene na binene deduction bingi muno okay no me utetheka lakini timu no na indi makolile indi kethabe undu tona kwikwa akenya kwetha tia binene muno no wikwe maundu makonete usili bena spouses kutika kanai ketha we mutwae duketere la mwaema no ukambia kwa sawi muya ni wetikilitwe mwane mali pena mundu kwitwa Nyakundi asya kila woke nacho natonde kwa ketha nicho kaya wani court na indi makasekana ketha we mutwae make sure na kuno wa no whether uinenga ni okindu kana uimanda mali ndeni wa mutwano mabwasu no methe thanguni ya katatu ithanguni ya kana ndiminukililia indi pena ngwata nimeka na alobi ila ya ise andola maketha mabika state house nimekwethiwa indi mai regulate wa uketha ti kila mundu wale tekwethiwa akivika state house na indi mavo aswe kangu nengelelie katuni ka ithanguye nikenda tulikenthini wa unenanya witu wa umundi katuni ke ithanguya the standard kasoletwe mundu mu akwete mic akwete kwa dress andu mena nzambinge muno mebu makia bena ngombe sio ikwiye nikitona mabindi ba na ni babwata bena yuwa yinge muno na nikuya kwina ni desert na indi enena yasi an overwhelming number of aspirants want to vie for seats via our party tabi andu mabini we ayunena about andu menda kulika kana kutumia chama cha UDA kukwata ibela na ende nake mundu weba wenakana kake mebwite nzamuno asya an overwhelming number of us are just waiting to die maundu mauteti na ndola mautabwa maundu mauteti mena nzambingi na ende mwe asya nyumu imanda ibela idetende na kukwa katuni kauni kethangu page number 12 kethangu ya the standard na ende musaisa mwendo bitikilia indi nene okunikili wa ithangu bo unye nita wa Caroline mweni wa muteta minukelelia maundu kana kilungu kita amuka ati thatina mweni na tithatine na nesia maundu amweta asune thangi utabia kwi amwe utulwa koti angimate utulwa koti limu na ane maisia ende yu sha ndi uthukuma kula maena na biniye insurance cover yo ndi uthukuma undu bailete na maundu angi tasu ala inde makonete kana maende na kuvinye a Kenya kana tuika the state of the nation Kenya uiwa ya yende ata nende nina udho chatu namba kulikanthini wa kilungu kana kuminukelelia withiwe na itu tukulie kulio namba ni ili 3 kenda 1 5 mitandaoni yitu ya YouTube ni Mutongo TV
FM official ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV ni na udhocha ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ndukathi vasa.